Yajavai tusa kajamdaman na makajina na solivat. Saka tusua kajamdaman na orita supui na kainua semas. Imazai toa tau cikere ni marco. Imazai toa shiva kayan. Imazai toa ita karam patu tiurapuru katu dosa karam. 马可福音9章1节到32节。Ibu uta daya maju kudo a ibu awa penas etan ai chua imaza amarka chau izwa zuma no inianan ka matsai ure patsung to mapasusua kate picuran na pinadabakan no semas aya ka semariba tanga to wunma adaw Children ni Yesu ti Petero, ti Yakobo, ka ti Yohan. Sa vaika a kisaril a sematua vavau a gado. Mano mapavarit a kina kemudamudan ni Yesu i te ayaw te maju. Au azo a kava ni maju. A muvutserai a rawat sa temiliu. Au pai a i kacawan a ro papo vutserai tua makarila wa cau nekano uri makaya a papo vutserai ya pakiamau tua zwa vutserayan. Au kipapasung te maju ti ilia kati moshi a ki ai vivuan te Yesu pai ti Petero ivu te Yesu amaya tutsu rapi sinsi nangwa a talumaza iten au ki niano sisantapau to matatiru a mataita ki masan nison a mataita kini moshi a mataita kini ilia aya pai ti Petero ini ka kemelang toki anma uri nangwa a syaivu ayatoa maraku taravas tia maju mano pasazwa a arpos sa arpusi tia maju au maranda a kaya kemasi tua arpos aichu ku alak aku sini kilibak kirandau wanga di maju aya au pakirimu wa patsung tua i paringul dia maju mano amin anga ti Yesu no pinatsunan aizua i te maju nekaanga no zuma pai ka rau anga tua gado Pake paparingau te maju ti Yesu no inianan ka kena mevalut a kemasitoa na matsaya na masanala kenua cau mayangata a pasamaramaraw toa ti mga tusano pinatsunan ayai pai pasusu te maju taichua a kai sa para kivada-vada to toki sinian maya a mevalo ta kemasitoa na matsai aya akai au sa kivada te Yesu a maya tutsu uri te sanga sa mantir ti ilia aku ayaya azwa papu sususuan toa kakudan aya mano teveraing ni Yesu ti ilia uri mantir za kita usangas sa pasikeri ya pinatagilan toa nemana manga lakwa aku azwa izwa vincikan patara tiaken ala kenua cau to uri serapa ya kena rawat sake sampa terengi aku aya au pai kuno aivau na manche zanga ti ilia saka ti maju sinirain toa warung noa sikata ala na pasarapai
Anamaya toa vincikan itoa sisiwa patara di maju ayah. Pai ka di malung dia maju itoa marka sara-sarat zuma. Pasung toa turuwu rawaca nama upu-upuwa na rimingul dia maju. Au izwa uta papusususuan toa kakudan mara ai vivu maka kari-kari katia maju ka pasung te Yesu Samaria rawaca jua nama upu-upu mapodat sa ekela kicebungan daya maju pai kivada ti Yesu daya maju nemano si para ai vivu maka kari-kari ka te maju ayah mano temavara masidil alaya kemasi tua nama upu-upu caw-caw sinsi ku kinatsu uriku sisa tanusun aichua ku alak alay kini cengan na mumu te maju akuma au nuka inuanga no kini cengan no akuma ti maju pas rengen sa pusa hangal sa paet atau halis saka mekedusura kina cawa-cawan au ku sini ki aung tua so sarat-sarat tua venirat tua jua akuma lakwa ini ka nama kaya ayain mano temavara teya maju ti Yesu amaya tucu ayang amuna situcuana caw-caw ini ka nama saru toa cemas uri patu nungida kena himaza itanumun uri patu nungida kena ki adil itanumun pasamazao ti maju itanuaken ayain mano katsui na pasa te Yesu au kapasung te Yesu wazo akuma papi ketutseng kindiao wazo kakerjaan ni saunini sa kaipu sa kidu-udu penapusa-pusa hangal au kivada ti Yesu tuazo kama na kemasingida mayatucu ti madu ayaim mano temavera azwa kama na kemasi kakedian au izwa no sivulu no azwa akuma apasa toa sapui izwa no sizurung apasa puzaluman toa uri sipacayan au pai no so varain parau wamen saso pas ilingi amen ayah mano temavara ti Yesu noso varaim ayah sumpai nekano inika varainwa namasaro ta cemasa caw-caw ayah mano temau tau isaunini azwa kama nazwa kakedian amaya tucu masaraken lakwa remlakanan aku saruan pas ilingu akan ayah pai patsung ti Yesu toa turuvuanan uta mantince za caw-caw mekekul maepu au kirivan toa za akuma amaya tucu tisuna akuma masan mana sinika emu mana sinika sura kusu pada zekatau vaikua kemasi taya maju mayanga kisainga mumal asma taya maju ayain mano pageri sanzua akuma sa paki ke tuci pasrapai azwa kakedian sa vaikanga au maro na matsayanga na
manasika na matsayanga ayaya aturuvu lakwa tariman ni Yesu sa papigasali saka maringedil anga pai cuma ti Yesu tuaza uma au ka sepaka amin tiamaju kivada azwa sarasarat pai aku azwa ini kamena na makaya menirat tuaza akuma aya mano temavera ti Yesu aichua namaya tutsu no ini kata sini inuri inyangata katena makaya venirat taya maju aya pai baika kemasizwa ya Yesu sa sarivat i pasa Galilaya au ula nekano kemelanga sau aya varung ni Yesu aya toa asini turu ni maju toa sarasarat namaya tutsu tiaken ana masa nala kenua sau uri jamaen aken sa ke pasazoi itwa marka icapi-capil sa ke eci nya maju au no enciang aken no semarivatanga to tiro adau kikena mavalut ayaya lakwa inika na pulingaringau tia maju toa patsugan naichua kai au marukut uta kivada tia maju aichu kai noa cemas satu cua kajam-jaman asini pupatarvan赶出聋哑鬼使人得复活赶出聋哑鬼使人得复活耶稣登山变貌后对门徒说人子没有从死里复活以前千万不要把所有看见的告诉任何人在31节耶稣再一次预言自己会受害第3天复活复活是上帝荣耀主权的印证但是门徒却不明白耶稣的意思在耶稣变貌和第2次提起他要从死里复活之间经文穿插一段神迹故事一位多次被哑巴鬼扔进火里推下水里的孩子耶稣从他身上赶出鬼这个被鬼附和死了没两样的孩子因为耶稣的医治而得自由身心灵不再受辖制这正是上帝主权的实现从死里复活的荣耀的真谛耶稣赶走孩子身上的聋哑鬼就像使人从死里复活让上帝的全能与荣光继续被世人追求使世界充满盼望Sinaya tutsua kajama-jaman saka tutsua sina apuro imazai toa dosa puro kato unmakaran patio dosa puro kato pijo karan asini palaroi janutin mano pagri sazoa akuma sa papi ketuin pasrapa ya zoa kakadian sa vaikanga au maro na matsayanga manasika na matsayanga ayaya aturuvu lakwa tariman ni Yesu sa papigasali saka marinde langa aichu kainwa ceman sika aichu imaza tuasini pada jekata nuitin no ini katina nama saro no ini katina inuri no ini katina kilaroi to mana pada jekata no tia cemas nekaangatan no atia pichuru tayau saka aichu asini pasamarau tianitin no ini katina inuria kemashivarunga ke aung to tia cemas ini karui makaya mauma lai chocha sikiau aung ai chocha kina kemudan tayau saka latinana puringaringau aichua sini pasamarau asi sini masan no ni Yesu tanuti nama polat
Pakelan tu kata picuran izwa garang izwa picul sinaya tanutin saka latinana nama saro angata kema pena oridan tayau tua ta semas saka 赶出聋哑鬼，使人得复活。那样，pasamara-mara tanutin tu varai noa semasa ananman manga ayaya pasamara tanutin latinana kemelan. Aichua mevadu tu noya mavana tala lejian tayau tamana sini papasung tua sini masan saka nekanu cau-cau ri makaya masizwa tua masai sa mevalut lakwa nuna masarong atin tua tat semas nagemau tin tua na kata picuran saka nuna kemasauran tin kumalia na masai yang atin tua zo adau nu mati sangat ada kamai tari wawau kitina mitsu nganga ayaya pasamarau tanutin saka latinana kemelang tua mana sini pada zekat sini pakelang tanutin tua sini lewatan Yesus tua na makaya na masizwa tua masai sa mevalut asini pasamarau tanutin nama polat saka tu tua kajaman-jaman asini pakin menemutan tanutin 如何赶走社会的聋哑鬼，使人得见上帝的主权与荣耀。现在都做个zaman了，今天那个马路kinunum saka kainuli， 上帝呀，愿你的灵应许在我身上，使我勇于追求真理和精神自由，并愿你的全能展现在社会公众的力量上，使上帝国的荣耀充满每个角落。奉主的名祈祷，阿们。Mali-mali tu cuka jaman-jaman nama kajina na bisa selang sumupu kilaroy to kay no at samas na kamalangatin to sini pada zekat no at samas tu cuka jaman-jaman lata kigaluin na patsung sa ramanda tu sinanamaya tu cuka jaman-jaman tanutin na mapolat latina na kigalo ang kinumnam ayakan na pasamalaw saka mali-mali acha sinupu akena sasanam para mekenu izwa ini kana malungwa lamuna na pajakata nga mapolat ayakan na pasamalaw saka mali-mali latina na suliva tu sacha kini adawan taja ping an